خواندکارین روژ آوای کردستان که کوچبر لهولیر دجین بلندترین علامات آنین و فاکولته طبیجی قزنج کرن. یک جوان زینه مرعیه جه هریما جزیره دیریکه حمکو جسدی 97.8 آنین اما بیجه نیزکی 100 آنیه کلیجا پزشکی جرا درکتیه. خواندکار دنج علی دیمره او جی کوبانیه و جی جسدی 96.7 آنیه رقم که گلکی بلنده جوی راجی فاکولته طبی درکتیه لی جبرکو او نولاتین عراقینا ما فی وانتنه بخوینن جخواره بفکرن دو خواندکارین که او قاسی سرکفتینه دوی وکه نمونه ورنگرتن لی مخابن ری نادنوان لوی داره بخوینن جه آلی خواه وزیر خواندنا بلند لکردستان دبیجه جبرکو او هر دو خواندکار نه خلق وی ولاتینه نه هم ولاتی عراقینه او نه هاتنا قبول کرن پرسکری که وان قانونیه و نها انجمن وزارت جی به مسئله را مجوله لولاتین دن و او کسین که او قاصر کفتی بن هم نزیکی 100 جسدی آنی بن و وارن خلاط کرن لمخابن لویدره وزارت خواندنا بلند دری درویه وان دادگره جبوک او هر دو خواندکار خواندنا خود تمام بکن جی چی جوان را لازمه دوی هر یک جوان هر سال نزیکی $10,000 جه حسابی خوب بده بگمان افجی جبو پنابره کی کوچبره کی الویدره پره کی گله کی زیده مثلا اگر 6 سالان بخونی طب 6 سالان دوی هر یک جوان $60,000 بده $60,000 ده 6 سالان دا اگر اقتصادی بکه 2 سال 3 سال الویدره 30,000 یعنی نزیکی $100,000 گرک هر یک جوان بده وزیر خواندنا بلندجی سوز دایا که وی مسئله را مجول ببه کام بنرن رنگینی لسر وی مسئله چه حاضر کریه یعنی تسجیلات قبل پیروزباهی گرمه لیورگرتن سارا زینه پنابرک روژ آوای کردستانیه به نمره 97.8 پولا ششان لباشور کردستانی قداندیه و برای زانکولاین کلیجا پزشکی جره درکتیه لی حتی نها ریپی نهاتیه دان داکو دست بخوندنا خوبکه قبول عمل كلية بزيشكي هاتيا بس ام قبول نكرنا بركو ام سورينا طبعا افضل صالة شخوام تعبينه وصالة يعني شوي يعني بكالوريا ام قالك تعبين وهي ما انه وزارة خلنا بالا ما قبول كي وكما وك اي طالب بر امجي وكوا طالبة قبول بونا ومعدل مش قالك ين هاد داومين بهترنجي يعني وزارتنا هون ام فصل جبركو او نهل گرانا صنامه عراقیه پیوسته سالانه حتی کو او خوندنا خود تمام بکی 12 ملیون دینار عراقی بده و تاب سیستما پارالل بخوینه تاوی کو نمره یاوی پر باشا و دسر استا ورگرتنه ده د کلجا پزشکی ده وجبوی سرکاتی انجمنی وزیران تایبت جبوی وی بریاری ورئرت کرن در حقیقت لاباده براستی اب فريتنا خواستن مبلغ گلک مزنا یعنی نجبوی پنابره کی جبوی خلکین وی درجی گلکن 12 ملیون دینار عراقی و سالانه رقم گلک مزنا و باوریم دجبوی پنابره جی اب رقم گلک مزنا و نکاربن بدنیا ایسال بتنی علی و زینش خوندکارن پنابرن روژ آوای کردستان نمره کلجا پزشکیا گشتی بدست خستنه لتنشتا خوندنا خوا علی کار جدکر حتی کو کاری بو خوندنا خوا بردوام بکه لنها بریارا وزارت خوندنا بلند اهرما کردستان ریل برخون و هیوین ویدگره او کسی گو سروی طاوله ردنن و في قرارات دیدن جبو زانبن اف قرار جبو ما یعنی ظلمه خلق پنابرن هاتنا في داري ومال في داري خواندية القبول بناجي قبول مركزي جماراتية تمشكلة أبدا تننا يعني اف في بيشما روجة تالية وتالية جارة كدنا ام الكوليجي قبول نبون اف خواندني 12 سالا ما كريه ام دو كسن يعني سرما حمو فالا داره بوش داره دستی من ها گریداین ام نزان تکاری بکن مالباتن هر دو خوندکاران بزلالی و اشکره دبیجن اگر بریار نیرا کرن و زاروک وان جدار باسبونا کلیجا پزشکی به پار بمینن. نزیکی دو ماهانا کو دوام لکلیجا پزشکی دست بکریا. لحتانها زینه و علی المالا خورونشتینا و الهویه بریارکینا کو رو شوان چاره سر بکا و بکاربن لگور نمره و پلاین خوا خوندنا خوا بردوام کن و پیوستیا و ببرانبرکی بپره نبه. موزیر خوندنا بلند دیت و مکسا هر دو خوندکاران خسته بردستیوی.
ئەمە بڕیاری وەزارەتی خوێندنی باڵان نییە بەقەدەرەوەی ئەمە بەشێکە لە قانون چونکە مەسەلەی خوێندن لە زانکۆکانە بە پێ هەم دامەزراندون هەم خوێندن پێویستی بۆیە کە تۆ هاوڵاتیە وڵاتە بی لەبەرەوە ئێمە ئەوە مشکلێکی قانونیە بۆمان هەیە هەگەر هێستا هاتووتە بەردەم وەزارەتمان بێگومان ئێمە ئەیکەین ئەنجومەنی وەزارەت و بڕیاری لەسەر دەدەین ئێمە وەکو خۆمان حەز ئەەکەین بۆیان چارەسەر بکەین بەڵام ئەو چکە کێشەیەکی قانونیە دەبێت لە ڕووی قانونی چارەسەر بکەین. ئەگەر بریارە خوێندنە پەرەلەل ئیساڵ لەسەر خوێندەکارن پەنابەر ئێن ڕۆژئاوای کوردستانی یەن بەشێ پزیشکی وەرەجی بجیکردن تێ پێشبینیکردن ئیدی ببە بریارەکە گشتی و لەسەر خوێندەکارن پەنابەر لە هەموو بەشن زانکۆیان یەن حکومیەن هەرێما کوردستانی بێجی بجیکردن